Ekyanga cha programu webale mnonga kuba no yongera kutwegitaho kandi buzimazima twakwakira ogundu murundi obwe turiyo kwongera kutambura kurambura Uganda yitu esabitage tuzakubana tukutwara omuli Lyantonde district. Lyantonde district ne cyangwa kilometers 2 obo wabanuruga omu kibuga ekikuru ekya Kampala otyo orukolekerera omuli Mbarara Western Uganda kandi so twazita omu miles nitubara miles 127 kandi Lyantonde nketawuni obwe erukumanywa nketawuni empango omuli Lyantonde district ningashi ekibuga ekyabo ekyango nchangwa kilometers 5 ezo nizo mayiro 46 wabanoruga omuli Mbarara orukolekerera Masaka eri aharuguto rugogoma oruhango obwe orwambarara Masaka nho rukushanga etahunage eya Lyantonde. Etahunage eya Lyantonde nebarwa omuli Buganda Kingdom twabana tuza aha map ya Uganda obwe turukureba regions nebarwa omuli Central Uganda. Okubara abantu okwahwireho tukashanga ngu Lyantonde nketahun ekabeyi n'abantu barukwingana kashanju na 5 beitu wabanoreba population okwezire negenda neyongera kuba yigire kongera kubara omwaka ogwa 2010 ibashanga n'abantu 8 na rushanju konka hati 2014 kubagire kongera kubara abantu beiza nibagumana beyongera na mnonga abantu abarukuruga heru kwegita omumirimo okora omutahunage ekahendera n'abantu omutwaro gumwe 3586 konka population yoneba neyongera bulizoba tutyo mpora etahuni ya Lyantonde tujegaranjuramo tuza kutambura turebe omwe babiri bashatu abarukorera memirimo yabo abantu abarukwebembere etahunage nabandi tuganire nabo tumanye n'ibintu ki ebikwetagisa okukorwa ahabwetahunage kubasa okutunguka ekaba eyomurembe kandi turebe twajigeranisa n'amatahunagandi Lyantonde obwahati eri harurengo ki webale munonga TV West nehinda kandi buzimazima ejin program Ekyanga Kyawe aho turi kutambura ebyanga bitali bimwe na bimwe tukaganira n'abantu erizoba twaba turiyo mu tahuni eya Lyantonde kandi eje tahuni eri harugudo nyigendo oro runyemerireho orungo rukolekerera Masaka otyoka gumizamu okaza Kampala aha hunyemerire ekine cyapa cyandikiraho Lyantonde wabano rugambarra okahikaha no hikano leba Lyantonde omanyangu wataha omutahuni ya Lyantonde kandi ejetahuni aho tutungiro mugisha kugamba n'abantu bakatwereze embozi zabo tukabasa kumanya etahunege ntunguka yayo ya hikankahi abantu babuliza barukora memirimo nko kutwire no tutambura omutahuni nyamwingi turukurambura endizo myanya yebyo barambuzi Lyantonde nayo nema towns eziryo niziza nizikura obwa hati area harurengo rwa Lyantonde town council ekikuma isangu neyebemberwa chairperson LCC kandi agaruka akora nkameya wetahuni okurigira rurengo orweroho bariyo barwana bucweka ihembe kubasa kutereza ebintu nyamwingi kuruga rurengo rwa town council
kuza rurengo rwa municipality n'orugendo rutanguhi konka nikiba nikyetaaga okukwata mpora ebintu ebi kugira ngo nyencha kale mwaza kuyeta uni arurengo kugiteka arurengo orundi buzimazima hine ebintu emukuba mwino kuba mukozire mutire omunkora nimbanyi no mwamu Wycliffe rwa mutoro omu program eje Ekyanga Kyawe kandi turiyo omukwezo kwa kabiroku turiyo ntuza kubatambuza kubatwara omu region eya Rwenzori sakuba turambura districts za Kasese sakuba turambura emyanya yo muri Kasese yona so mwongere kugumiza muno mureba TV West obo turi kubatwara omuri Rwenzori region turi kurambura emyanya ejo zabantu batwara uko numurebo burango bwitu n'umutambura nitwe tuganiya n'abantu abakorera businesses bongere kutugambira binji nyamwinji twegiteho esabite rukwija omu program ni yemwe obwahati Lyantonde nebarwa nka district okwayo beitu zimwe are districts eziri Lyantonde rukushara nazo harimu district ya Kiruhura, district ya Rakayi, district ya Masaka hamwe na nezindi. Kututahire omatahoneji buzima wataho muri Lyantonde obwahati no yakirwa business zamanu rugogoma ezabantu na mnonga business bateka omatahoneji amahoteli agamani obwahati buzima wahika muno leba amahoteli aga classe yamane ya higuru agariyo ngataha omuri Lyantonde abantu abarukuruga ahero kwiza kukoleramu emirimo yabo konka amahoteli na mabara obwahati niyo business mpango erukolerwa omuri Lyantonde kusinzira nganzi we nagira wano kubanga kino katinze ndi kyesanyi kyange kisose ne najja nyina programs zange nyingi nyo kwagala kutambuza Lyantonde eve ku level je nagisanga ko nyitosa ku step endala naye nadala ekyo kuba nti nsobola okugiyonja eberenga nnyonjo era nzi wano nateekawo enkole yange Lyantonde mpozinga omukozi wa council takulabye ng'onywedde akacupa k'amazzi oba akaveera n'okasuulawa omanyi n'obuyonjo byemwe bikulaakulanya ebitundu n'ekitundu okukisumbuusa n'ekitwa ku mutendera omulala ogwa municipality obuyonjo bwe bukola ki obuyonjo bwe busooka era kyekyasinga okundeeta ekyokubiri nali njagala nnyo Lyantonde enguudo zino era singa sente zaali ziri wano wendi ezikola enguudo za kolansi singa Lyantonde yonna kati erina kolansi naye ekizibu kye nasanga nti kolansi tusaba musabe mu bakama baffe waggulu ebintu bibiri osobola okusaba ne bakuwa oba ne bakumma era obudde buno twasaba dda naye tetunnabakuddibwamu Lyantonde nali njagala buli street eri muno mu Lyantonde ebiringa eriko ebitaala ebikola era buli ngende embalala njagala nnyo nkolenga mbalala bwekwa naye ate mbalala ensinga emiru kubanga yo eri ku city naye nze nkyali town council era kati city naye bwe njagala nnyo ate okukola byekoze era kyova olaba kati ne pulani yange nga bwe njirina wadde sente sirina naye mazeero okulabika nti street yemu ngenda giteekako ebitaala bya sola olw'okuba mbiraba mbalala ninjaga ne Lyantonde ebe street yemu ate city ere yake ntuko okuva wano nga bongeza nti tomanya abalunzi bayinza okukyusaamu naye ate lisiti ndekawo ligasi munyenya mitibu yaliiwo kiki yakola kiki yalekawo era n'essawa ya leero ku myaka ebiri gye mmaze n'ekitundu waliwo ebintu bye nsobodde okukola bye balabako kubanga gwe obadde otera okuyitawo ng'ogenda e Kampala ku maini naye waliwo kasasiro gobadde osanga wali petrol station bayita Doni waliwo omulabye eyali abairawo kemabegako ng'atuuse wali Doni yali atuuse ne mu luguudo naye kati bw'oyitawo okyalabawo ki eyo yonna bagiyita nki enkyukakyuka weeri bw'otuuka mu kibuga muno mu Lyantonde waliwo emikutu gye nsobodde okuzimba najja wano mu Lyantonde nga national tatugirina naye ng'amazzi abantu tebakola ki tebagayina ekiro gabeerako ekyo emisana gakola ki tetwamanya nga kigenderwa kyaliwo naye bukyanzija ebintu byakyuka era kati amazzi gabeerako essaawa yonna Lyantonde kale ebbanga lyenjimazeemu sinagisangamu nnyo obuzibu
kuba ensonga yali yakasasiro emabega naye we twafuna meya omupya ekyakasasiro bakikolako bamutwala mu bwangu koze ekizibu kyendabamu amazzi gatusumbuwasumbuwamuko amazzi mu Lyantonde gakyatusumbuwamu kale era ne okudda ku side ya business gyentunda ya byakulya ebyokulya oluusi bakasomayo bakendeera naddala nga mukyengera ekyemiyembe kasooli kale balekeraawo bakendeera mu kugula emigaati kwega kale nesanga nga emigaati ginfaako naye ng'ogyeko ekyo business tebadde mbi Lyantonde era nga bwe nkugambye sinagisanga mu buzibu bw'amaanyi emyaka gye mmazeemu ena sinagisanga mu buzibu nnyo oba biki ebibulamu kale ebibulamu okusinga ensonga y'amasannyalaze gavaavaako nnyo n'amazzi obutaapu buli kaseera bufa ate bo watuyineemu naye efa newesanga ekiromolo kiguze nusu 1,000 kati obuzibu okusinga bw'amazzi masannyalaze kanso tukwatagana bulungi kubanga omulimu gwayo nga kanso egukola kasasiro bamutwala bulungi ebimotoka bimutwala ekibuga ne bakikuuma nga kiyonjo kuba naddala nga ffe abatunda ebyokulya tuba twagala ewantu nga wayonjo era kanso yatukubiriza buli omu ateekewo dustibini ku mulyango gwe ekyo ne kirongooka kale okusinziira ebbanga lye najjiramu emigaati gyali gikyaliko wansi naye nga omanyi nti embeera y'ensi ebintu birinnya oluusi engano ne bagirinyisa era owulira bajeti ebiseera ebisinga bwejja esinga kosa migaati mafuta kati ebbeeyi bwerinnyamu era bakasoma bakomplainingamuko wowoka ewali obuzibu kasoma complaininga emigaati girinnya nnyo naye nga kiba kivudde ku bajeti ng'erinyisiza emigaati kaakati ngoze ku nsonga ya musiki nze ndi Esther Batte lyerinnya erya musiki Esther Batte lyerinnya erya musiki lyenkozesa nyimba musiki wa bandi nyinayo akayimba kange kakyali kamu ke n'akafulumya yesewo akayimba bakayita ndiguma wamu naawe ate kati bwe kaba akayimba kange lwaki mbasibaweereza tyenungi tezikyabiri nange nefuniddeyono bannange mulaba omwana amyansanga ettala ono gwe mbagamba amanyi omukwano oba nange yeegirisa bwe njogera bwe nti ntegeeza ono mwana alimu ebirungi buli kitafutafu okisanga muno kawoomera alinga oluwombo kati akayimba yesewo olina plan Webale munonga TV West nehinda kanda undi kugambira nyemeriro mu tahuni ya Lyantonde ahagati niza kuba ninganira na nabatuze ba Lyantonde na munonga abantu abarukolera emirimo yabo mu tahuneji Lyantonde ne tahuni rugogoma erukushangwa ahangudo nyigendwa empango wa Masaka Road wano rugambarra kandi waruga umutahune yasanga etahune ya kabiri eyorukwemerera munne ya Lyantonde otoye yongerayo n'amatahuna ganda gali yarugutondo rumwe obo wano rugambarra orukwerekerera Kampala ne shangwa omuli Lyantonde district Nitusa kubana tuganira n'abantu na munonga barukora emirimo yabo mutahuneji etahuneji neta unimpango wabanogerana sana zimwe atahuniz eziryo nizongera kutungukira arurengo rwaman munonga neta hunurugogoma obwati abantu barukora ku emirimo bizire nibeyongera barukuruga omumyanya nyamwinji biza besimba mu Lyantonde bakora emirimo yabo buzimazima na munonga yentunguka abantu barukuruga heru investors na nabandi TV West nehinda Ekyanga cha program erizoba nagirangwa amakanda ngasimbe omuli Lyantonde omwe babiri bashatu na munonga abo abarukorera mu emirimo yabo tuza kuba tuganira nabo tulebe nibintu ki ebirukwetaga korwa etahuni yabo kubasa kutunguka no bantu ki abarukorera mu emirimo na munonga barukuruga omyanya etali emwe nemwe abarukwiza omuli Lyantonde kubasa kutandikaho business zitali zimwe na zimwe wabanogeranisa zimwe atawuni eziriyo nizitunguka na munonga arengo orwa speed yamani abantu abarukuruga hero barukwiza bakora emirimo waba onoreba ahunyemerire hariho lorries ugogoma ezirukwemerero muzikuba nizitwara ebyamaguzi kurugo myanya etali emwe nemwe nibizaba parking omuli Lyantonde bakoramu business zitali zimwe na zimwe mebararamu bagarika kasheshe bakera barukuvuga trailer zabo barukwerekera omu districts ezindi nibanyeta Edmond principal farmer twegiteho tongere kutambura niwe turi omutahuni
eya Lyantonde. Lyantonde nemanywa nk'etahuni erukoraramu abantu na munonga barikuba nibahingura abakuvuga ebirole rugogoma n'ebindi ekireterire omubaro gw'abantu gwiza nigweyongera ahabwokuba abantu abingi nibarara omutahuni egi kandi barikuhingura. Okukolera mu Lyantonde tekisanze mu buzibu bwonna kubanga tulina bakasitoma baffe abatuwagira so hoteli nesobola okugenda mu maaso. Badde mbasaba kale batukenderezeeko ku misolo kale okusinziira kale nga bizinesi bweba eri baleme kale tuteekako misolo mingi gye tutagenda kusobola batengengayo emisolo okusinziira bizinesi kale bwe bagira abaana engeri kale gyefunamu. Abano abapaakinga wano ku street batuwagidde nnyo bambi bano ab'amaduuka abatunda ebintu abamobile money n'abalala ne restaurants endala zifunyemu. Twaliza wamu tewali buzibu bw'amaanyi bwe tubasanzeemu kubanga bo ekibapaakinza muno baba baagala kutuwagira lodges kwebaka nakulya kyekibaleetera okupaakingamu. Omwe babiri bashatu batwereze embozi zaabo tubase kumanya na munonga emirimo netambula etasibo nibakwito nibakwita namanya Robert kankwatira kantu namanya Robert namanya Robert nokora mirimo cy'umukozi nintunda gonja ngo mutunda gonja yanje oshanga nimfuna ekike oshanga nimarsinje kashanju kanyina abana kuba nishomesa oshanga ngu school fees yakora ki yayanga agweshonga sente zo gukora ebintu byo kubana batunda niba biriyahigura munonga kushanga kuguza biriyahigura munonga biringirize niba biriyahigura no musera izo tukubisera wabareba tuguze tukwana tugura isukumaza ngu embere tukoramo tukwaza kubana nishomesa abana batuzira abana babasere bintu mushanga mutakora ekikuba tukora nje bakiri kike nga oshanga biwagura biyebe behayigura ekikuletera babasere bintu neki manya imbere y'ibintu akurira ngo buri kimwe cyone nibaje bano bakisera mukakina kino mukirakoresa bintu ecyo kumasana ibekuri byo tubana tugura oshanga mukasheshe waza kuba umwazo waliro mutwara kandi wakora shinji kanana kukusyonywa ho nami cyo kumasanga ngo kubana okora nobo tine nkura kurane kuba ino misho mukabire ni mwende tahuneta etwarizi bweta abebembezi bakoreki nimwe kubasa kuganya ibintu kushanga babyongize ibintu kubibere dikirizi embera yitu ngere tukufunamu ibintu byacendera bushonga ngo twine nkora kwarana ni embera yo abasagaze twine mu Uganda ni yeje mureke twire hariya turugo mu Rwanda batatutera igari sebu yo nibakwito yo namanyita himbisibwe ryo fure himbisibwe Bashiru ngo mazina ganje Bashir yokora mirimo cyo mutaho nyo mosi wagonje kuko mukwasi yagonje ncuburebe ya iguru kandi abagurana bagura raisi hati ndio ushanga wakora wagura keshe mitwari 14 waje mitwari 16 hati waje kwize biro bishatu hade biro bishatu ushanga mitwari birutine magoma giwa gifuna no ine rent kushashura enju no kushashura habakara no kushashura buri kimwe hato shanga mwene mbere yiturumwitwe ngitwe mbere yisigaze nene mo yitu netunyiga munonga akusinzira umushorogo watireho hato gonje mu Uganda teri muntu giya Kongo kuko wabara boda sente zikura kuyako kusya mu mushorogo ko kuba kutuyaho n'umusoro mwingi gonza no mugiha Kongo mu Uganda kikoko kikagiga cyagihezaho mu Uganda mu tutwina tukubasa kugura gonza haroho wade kandi tubashobozi bayo sone esera buri kintu cyo no mu Uganda yo nako kutubiyano ko kuzomu kaza gure sati uyu wabona gure mutwaro atere gure mitware 3 kandi waza gure mitware 2 no rutaro ko kuzijya nakadakika mukabire ni mwenda bintu cye birakorwe tawuni yitukuterera utarukuterera ayitwe twandwire n'imishoro bagendeze bakereze imishoro nitunduza kufune cyo gukora hakube mirimo yemwe tugire kwire tuguza amizi bagatembesa tugire tuguze bindi bintu babitembesa twabirwa bitiri cyo kura twine mirimo twina abana bashomere ko gati bineki twina abana bashomere ko gati bineki iwe nko muntu ari gukora aruguza gonja orona kunoleba no shashura singizinga heza kanso nihi nimba ni shashura shinga 25 ezo kubashashura buri runako iwo kora nkazinga nyowe nimba sakora nkashinyinga runana ate runana nyino rwenti yo kushashura enju nzikuba nko baruga fulo nawo ni muyimbe sembera wano wansitura bakwita nakukira nakukona tuyina munango mayembere yaberawo kumbera yo gwavera ngo musajja bavo kutaja wali oshegera
bawe ava okutaja nti wana akasolo kanje ate tufuna katono tukola kinene ate tufuna katono ate mbulumi okitegeera n'abakazi batuleka olwa nsonga eyo kati nekubira kayimba ka Sauda kati nkubuuze oli muyimbi oli comedian ndi muyimbi ne comedy nsobola zinuuna tulire mu ka rap wali Sauda lwaki wagenda mukwano nze nkwagala last man nakera kumacha nentunda obusoli bwange buli kimu nekiyiya nenkikuŋŋanya mukwano nenkuwaako naye emisolo matuja asukako mukwano kyovola beera wandeka wakasente ke nali nkuŋŋanya nga sikyaleeta kitegeera ante emisolo mingi ensonga lwaki abakazi batudduseeko tuwaza kuba wa people power people power enda kunteza enko naga Kristu hati nanaka abantu ba Lyantonde abebembezi betaho neje no baha butumwa ki hati nkanyowe kibyo bagamba nze kyensaba nga meya waffe n'abalala abali waggulu waffaawo okutandikira ku meya ne tuddako ku LC3 ba LC5 biki naye nedda batuyambe ebintu birinye kilo y'enyama yali yangu yakanaana kati erinye ne wakuba nti banaye tuli bubi eno bakyali baffe temutulaba kanago omwana ono kagobero nga buli kadde tukasibawo ne mugamba lwaki meya yitava ku street so ki tetufuna tukola kinene tufuna katono mu bulumi ate emigole tufuna mu budde bw'ekiro temubeera na insecurity ababisi bangi wano ababbi boba katatolo katsoko soko kikengemu tuwali atali mubbi mwana naye nga konyaga tokola ki tokakenga kubanga sola kusanga wali akakadde nga wema kudde ne sikanyiga kitegeera webale munonga TV West Nehida tinyoni nganira n'abantu ba Lyantonde na munonga basigaze kwata butabarukora street esabite egitwabasa kutungira ebyo ekine kichweka kitu cyo kubanza cyitaho ni ya Lyantonde esabite rukwija netuiza kuletera ichweka cya kabiri kandi ebe nebimwe ahabira kuza kubana byole ko mucweka kitu cya kabiri omwana nabari yashomera inesu omwana agenda inenda amezi mwenda metro ntakuchuma yangu mwana inenda mbweneryo nishomero ninga kiryaho nekintu ekyecho kintu ekyo kugira ngo ba police duty baguma mu mahanda aside yanje tinka cyagira abo kuba ndiyo muzire nyesa kandi kibasa kugwa mwananje musanje hariya kunda amukwate ndamuta police nguriyo muntu kandi ejo te business